Jariang 2 ton setengah. Lah masuk jariang awak apa? Patai 3 ton tambah setengah. Masuk patai. Kalau ko nang panjang na tulisannya. Oh loba. Iya. Ko loba ina gandarik bana. 2 ton. Bunci. Kok sangene bana masuk ai kini kok. Biasa 3 ton. Kini setengah padati je. Ana wa ayu tu dok. Nampi tiang galeambo masuk. Kok kamu apa ini tay kok? Tahu awak 3 ton hilang je. Opia. Opia mana? Iya Jo. Iko tawang aja kamu apa ya? 3 ton nak masuk. Kia lu ya Jo ya. Itu tak anak aja caliat. Tinggal cik tawang aja lain kau. Ayo. Buyang bunyi bawa ke gudang Jo. Bako nak bahasa buik kajau tadi. Lupa forget. Oh. Iya. Anak mau tadi? Forget. La ilaha illallah. Apa sih tadi tu pia? Masuk piaman. Masuk piaman. Iya. Tak kaji cik kau ya. Aman kan Jo? Man. Dah masuk tawang aja tu. Jo. Apa lah sayang? Iya. Mani. Sabantar lah. Ange-ange aja bu. Iya. Pokoknya Jo, ange-ange Jo mandi. Tapi upiak subuh aja mandi. Aja palak-palak bau. Papan buah. Mani Jo mandi. Piti. Jo kau mengecek balui-lui. Jo minta piti Jo. Tu jalan dah Jo. Kalau mandi basuh Jo, ange-ange tu. Jo mandi belakangnya lah Jo. Kalau biasa Jo nak mandi seharian mah. Tak tu salah. Yang penting sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Mani. Oh, mantun. Mau untuk ke salon kana. Je, ke salon. Apa nang kabowi ke salon tu? Manicure, pedicure. Oh, kabagana bibiti dia tu ni. Kalau jo ajo pihak kau tenang je. Bagaimana mu nama model kau? One aja, one. Wan. Weh di Pekanbaru dulu. Tunggu lagi polisi kau. Dah one tu Jo. Salai mau kasihnya. Oh, salai. Manga salai? 2 alai ajo agia. Gimana Jo? Iya mana? Abis medi-pedi bisa lah upiah itu ya shopping. Iya. 2 alai itu kan baga-baga banarnya. Baga 2 alai itu. 1 juta. La ilaha illallah. Bisa cukup kau beli 1 juta. Nawat dan kau 5.000 dah beli cik tiap paginya. Tak bisa cukup ada Jo. Nah yang kunyang-kunyang tu dah Jo. Nama. Iko Jo ham membaras yang kuku. La ilaha illallah. Panjang dah. Jalan pun sial masa. Us. Batu. Dede, upiah mana? Ajo tidak boleh main cakau-cakau saja. Kalau aku kau aja. Ya, entar aja ya, kita ya. Lihat, ya. Bentar lagi datang, ya. Nak di belakang aja kau kicuat. Iko tadi ko kasar doe aja ugihan ke pihak mah. Tapi di belakang aja di mana kau janji tu? Di patipuh terang ada jo. Tak janji aja beautiful. Beautiful. Apa arti itu pihak? Cantik. Bini aja cantik dia kecil. Allah ilah Allah. Sadar. Ambil sadar pihak. Kamehan. Oh iya. Apa gitu? Mana? Kali ini. Kasih Jo. Sayang ini. Dadah Jo. Dadah. Hati-hati jalan pihak. Iya. Ayolah mati pak punya bini mana leko. Membarasi yang kuku je. Baju tak pipiti. Awak janggui awak 5.000 rupiahnya. Ayah rapi kasa duit deh. Alah mati ada. Tapi nak buat aju orang. Tahu awak lain masuk tarif tiap hari 3 ton setengah.